Amoma enende kuma matongolo yulu kaunti ya Masako ni mamwenda MCA wa Kisioki Mathias Mambo kwende ya kululumilia omwe wa kuthuka mabakuve na governor wa kaunti ya Masako Mwandu wa Bithandeti ni kana kukothesia melati ya maendeleo kwi enende ane maliana na kuanua na kukuwa ni ateti alama tena misingi kana wendi musio kwa na MCA wa Kisioki angimo maiweta kana amemba mambunge ya kaunti ya Masako mena uthasio wa kungudhula speaker na baibata wa kulikilelwa nthini wa mubango wa Boniface Nindema inene sokoni wa kitini kuya matungulu yulu kaunti ya Masako malasikana wenduoni kuthukumwa na vawelu MCA wende na uthingine na governor wa kaunti ya Masako na kuivatha na vyuna alama tena wendi museo kwa keka na kuyenendema Kisioki chake penange wa siike kuka ikazia ai mheshimiwa witu wa malezo ayanane ngili maana 5 nikenda maimbichi speaker lakini vitu yenda umana isinge wasio kila tisinesa tienda maendeleo na wa malezo ni vitambu za kuiye nyandiko lwatabu kuniye kula kikolyo kilato chucho sio bamwe na amayando inge lakini tamu za kuwa na kila kingi nye nini sinesa wa malezo no kwate ni angabana na imande na huya kwanza ndolwa mama madam wabina governor ana tuso bizelelo musopyo wetamu lailot kitambaza atwakia woti sia ukoma level 3 na kindu chambe tisinesa kana wa maleso na governor mekidu kimwe na kayuto likilela MCA witu alamete semenda ibila 2027 mambe metele hamaelesekana mekwete MCA wakwendea na umatetea kisioni cho na kaunti ya Masako na wenduoni ngwatane na maendeleo atoma ikwenda uteti watene kana uteti utena matunda kwa kuni makura mambo tuyasia ekale na ngabana pakuve nikenda athukumene ndi mako matongolo north na tuyasio mambo eda maundu ni manatho kwa Nikola manatho kwa nithi tamutumie aende akatumambia sindu cia ututethia ku ngalino ya kwito alamu ya siata na ithi eda maundu ma yulu mathukiithie tunyese lakini maundu ni gwa yuni maseo na ni mokwatanie na ni tuthukumwa ni MCA usuwito babu na ngaba na makwate na ithi tuenda maande tuyenda siasa na andu mathina makunekando ita batuthukumwa ithi tuyaso thukuma ikenda twanende teka utinda tulikilirwa ya rwange bemwe bakude bakasi ake na ke aye twikwenda itwalea itinga ndiyona zambio wetu ni MCA ula uyani na pate yingi no sino watu ututeza tena ndito na udikuwaza ukatona imwe ukuwa mundu la baza kana nula bakube uwe bakube no weteze kwa nunu na wewe uyani utikwa kwito na koteza ugengwa imundu ivete yeze MCA ula uyani na wabina ite mweze ona ite mweze na mwala mule onda ite mezi kwa ite India nitene kila kiase uwe mwa ujona amelo Wahingia mumo maiwetakana maundu makuvetanga speaker wa kaunti ya Masako kivila ni memokoni mameva mambunge ya kaunti ya Masako mbaya meno thosio kuka kila kitonya utethia mwenenthi na vaiva tamaende na ulikilwa nthini wa kila kimatwa isi nthini wa mbunge ya kaunti ya Masako pendu make kwasi ai siaendi sia ungwa ai speaker ai kanuna nake makalikilela uyani wene ma MCA timo mezo mazo kumanana speaker na speaker aoneka ate overform mwi mai dabetangwe kwiki wonge kobe wate no tue momezene mambo da motomie pa ma bakomya ngabana na maana no bakomanesa na ndema bakomebio ni makwata niye titokia mundu kala kange nise malelo mambiye kwa mala mkoyandomo mekwe mala muonde magone ngabana natazi akani musionde na okende takane tenzi akana kaunti ya Masako matungulu yulu nyeni tobo ni mutisia kana tunamini